nomorong ena ya WhatsApp 083 284 0008. Ho jwalo wena momamedi motle tsebeletsong ya hao ya lesedi ke la boraro ka jeno ho ntse ho bata momamedi motle dibakeng tse ngata jwale itlhokomeleng me le hlokomele le bana haholo le hlokomele bana hle nakong ena eo serame se pukileng ha kana dibakeng tse ngata ho haola le naha ya Afrika Borwa. Mamedi motle re kena mane mo re reng khanola le rona iketle re be monate ho lena la itlhabolle o fumane kopi ya tee kapa ya kofi ke hoseng hona le motho ya tsoswang ka kopi ya tee le kofi hoseng hona momamedi motle ya ratang hore pele ka etsa eng kapa eng a fete kopi ya tee kapa ya kofi utla re bile kelello ka ya ba ya buleha ha ke qeta hona kopi ya tee kapa ya kofi monate mokalo ka jeno re kopana le Dibuseng Moghomo a re ke dula ka manaka kwa Thema Springs me ke lakatsa mona ho itlhabolle ha le papalla dipina tsena tse pedi tseo ke di ratang haholo ke pina ya The OJs Loving You lampapalla The Manhattans Am I Losing You. The Manhattans ke sehlopha seo e leng hore ha o batla o mamela dipina tsa R&B ke sehlopha se nepahetseng mme wa hopola hore sehlopha sena se ile sa ba le pina eo se ileng sa tuma haholo ka yona ebile dipedi Kiss and Say Goodbye yeselmo sa skete maghlorbo mashome sepileng le metse seletseng le pina ya Shining Star ka dilemong tsane tsa bo 1980 jwale ka jeno ke banka ka Am I Losing You re qale ka The OJs Loving You. Since I've got you, everything is alright. When I'm loving you, I feel so good inside. Ooh, baby. When I make love to you, I'm in paradise. I'm in paradise. Oh, you know you make me feel so good from my head down to my toes. And sometimes I wanna shout, I wanna scream, tell the world about it. There's no doubt in my mind. Your love is so good, so good, so good, so good to me. Needing you, I need you in everything I do. Baby, since I've got you, my life is complete. I'm in paradise. I'm in paradise. You know you make me feel so good from my head down to my toes. And sometimes I wanna shout, I wanna scream, tell the world about it. There's no doubt in my mind. Your love is so good, so good, so good to me. Oh, loving you has made my
much sweeter, baby. Baby, since I've got you, everything is alright. Everything's alright. When you love me, everything's alright. Feels alright. My little bitty when you hold me, it's alright. Feels alright. Everything is alright. When you kiss me, baby, everything is alright. Everything, you're so good. Just you're so good. Make it alright. Feels so good inside, baby. Everything. There's no doubt in my mind. Long as I keep food on the table, long as I keep the bills paid, baby, long as I'm loving you, long as you're loving me, everything is alright. Pina Kamarapina, Lesedi FM. I think I'm losing you. You see, when I reach out for you, you're never there anymore. When I call you, I hear you in the background, baby. You see, I hear you saying, tell 'em I'm not home. Baby, are things that bad? We've come too far together to let anything come between us. Am I losing you? Your arms don't go around me when I reach out for you, and your eyes don't hold the fire that they once used to do. Little signs of distance, little signs of distance, little signs of distance, little signs of distance. Tell me we are through. Little signs of distance, little signs of distance, little signs of distance, little signs of distance. Tell me I'm losing you, and it feels like it gone. Am I just no longer strong? Oh, it feels like it gone. Am I losing you? Am I losing you? Am I losing you? My kisses and cries of love no longer warm your heart, and I can't seem to find a way, baby, to make your laughter start. Oh, little signs of distance, little signs of distance, little signs of distance. Tell me we are through. Little signs of distance, little signs of distance, little signs of distance, little signs of distance. Tell me I'm losing you. Tsatsi le
leng le le leng Afrika Borwa ena ka bophara diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng ka letsholo la bona la Act for Change ba Shoprite ba dutse ba emile ma Afrika Borwa ana a tsotehang dilemong tse fetang tse 20 ho fihlela ha jwale ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 naha ena ka bophara mme he projeke ya hao e ka ba yona e latelang thonya projeke ya motse wa heno ho *120*189# o thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno Act for Change engwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa tsatsi le leng le le leng USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20 hona le melawana le dipehelo metsotso ya mahala ha e sebetse clientele e ngwana ho sireletsa le balelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng ke nako ya kajeno ya jackpot ya loto kajeno ka labobedi lona lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 82 million rand ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho kajeno ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa wena loto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM Mesoso e mashime a mabedi le metsemedi ka mora hora ena ya borobong momamedi o tsile jwang tsatsing le ntho tsa hao di tsamaya jwang mosebetsing wa hao dintho di ntse di tsamaya jwang ha ke batla batho ba sulafallwang ke mosebetsing ke mo re qetang nako e ngata ya rona hona teng jwale ho hobe ka nnete ha o fumana o ka sulafallwa mosebetsing ke mo lokelang ho thaba ke mo lokelang hore o sebetse le batho ka kutlwano ka le rato ka mamellano re kopana mesebetsing mona e fapaneng re le batho ba dimelo tse fapaneng empa ntho kgolo ke hore ithute basebetsi mmoho le wena o tlo tsebe ho sebedisana mmoho le bona ka khotso ha o ka ithuta bona e mong le e mong e o sebetsang haufi le yena o ithute yena hore o tlo tsebe ho sebetsa le yena ka khotso le ka thabo ka dinako tsohle o tla natefelwa ke mosebetsi wa hao mme rata mosebetsi wa hao hle hona le batho ba batlang be sa le ntse le sututswa mesebetsing ya lona le ho potswa he batho ba rata ho hoputswa mesebetsi ya bona hle ako be mosebetsi ya nang le boikarabelo o tloele o ntso sututswa mosebetsing o ntso ho hoputswa sena le sane kaofela re tseba rona re tletseng mesebetsing ya rona jwale etsa bonnete ba hore o etsa mosebetsi wa hao ka bokgabane kore le mohlang o lofileng ho bona ha le sekgeu sa hao hore ka jeno hayo Nthabi ka jeno hayo Palesa ho utlwa hale le mohlaolo fileng kapa o ile matsatsing a phomolo ho utlwa hale hore hey hayo man nkebe a saentse tjena etsa tikoloho ya mo sebetsang ebe tikoloho e monate man o natefelo ke letsatsi la hao ke sentse ko la ka letsatsi le monate la tshebetso ka jeno mosebetsing o feng kapa o feng o sebetsang hona metsotsong ena e 25 ka mora hora ya borobong re ko fefela hore ntate moruti Serei Mafojane o tla bateng ka jeno ke la boraro bekeng me ka jeno he o tla re fa senelo sa tumelo
o bala bukeng ya Mateo kgaolo ke ya 12 o bala temana ya 12 me hamfela ka mora mono he re tlabe re kena dimmarakeng mona mo re tlabeng re bua ka taba ya bohlokwa ya ho lokisa ditho tsa stokfele kapa tsa society ha le se le entse qeto ya hore karolo e itseng ya tjhelete ya lona ya stokfele le tla lo itsetela mane ho dimmaraka tsa rona tsa GSE. Jale to utlwa hore na ke dintho di feng tseo le lokelang hore le tle le dumellane ka tsona mmoho. Ka mora mona he re tla ba le metswalle ya rona ya Tsohang ka jeno ba bua ka hore Sootlo o ithuta ho hema. Ba bua ka Sootlo hore o ithuta ho hema. O skebe wa fetwa ke ditaba tsa bona ka jeno. Re senelong sa tumelo ka pina ya Gift of Notes hayo. Maseri wauluka hayo ya twana nglicheso kiri hayo I've been searching around looking for you. Give a tanale podiso. Impa haite somebody. Ya twana liches. Get it high.
hayo ya tshwanang le wena metsotso e 30 ka mora hora ya borobong re kena senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti Serei Mafojana ho polahlae ke itse o bala buka ya Mateu kgaolo ke ya 12 temana ya 12 ntate moruti sebaka ke sa hao. Momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha Evankhedi ke ya Mateu kgaolo ke ya 18 mme re bala temana e le nngwe fela ya 18 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane bale ka tsela ke ena ka nnete ke re ho lona tsohle tseo le di tlamang lefatsheng di tla tlangwa lehodimong le tsohle tseo le di lokollang lefatsheng di tla lokollwa lehodimong lena ke lentswe la Modimo a Modimo wa khotso a le kenye dipelong tsa rona ka Kriste morena wa rona amen. Momamedi ya ratehang re kopana le Jesu a re ruta gore re tlameha ho tshwarelana ditshitong kapa melatong eo re etsetsanang re le batho re le bana ba motho ore mona mo re badileng teng hona le dinako tsa hore bophelong re hatane maikutlo bophelong hona le re kgetsemele empa ho teng batho ba hanang tshwarelo ba ileng hore ha o kopa tshwarelo wa hana e le ngwaneno Jesu Kriste o re ha hana o bitse e mong hore be paki ya polelo tsena tsa tshwarelo empa ha sa utlwi o bolele kerekeng le teng ha sa utlwi ka ro kereke ha o kopa tshwarelo o jwalo ka mohetene kapa molekgetho hobane ba dumetseng ho Jesu ba phakisa ba tshwarela batho ba ba entseng tsempe o re ke hona nakong ena ha o le jwalo ke motho ya itlamelang lefito hobane ha o hana ka tshwarelo ha motho wa o kopa tshwarelo o hana ka yona o tlama lefito pelong ya hao ke ka ona re tsohle tseo di tlama lefatsheng di tla tlangwa lehodimong empa ha ona le moya wa o tshwarela o tla buleha dintho tsa hao di tla lokoleha ke ka ona re tsohle tseo di lokollang lefatsheng le lehodimong di tla lokoleha tshebeletso ena e kopana le nna le wena momamedi ya ka ratehang ho le teng batho ba re qabaneng le bona ba bang ba batho bana ha re kopa tshwarelo ba hana ka re tshwarela ha re phile ha monate ha re roba le ha monate hobane re na le dikgopi tsa hore pelo ya hao ya hana e batla tshwarelo pelo ya hao e batla khotso empa o teng motho ya hanang ho bulela pelo ya hanang ka khotso ya hanang ka tshwarelo o ikwalla monyetla wa lehodimo e ngwana we se a ratehang o mo qekile ha qekehi o rapetse ha khone ho empa nakong ena ho na le dintho tse tlamehang re di fe Modimo re di Modimo ena e sa le ntwa yaka e se le ya hao nna karolo yaka ke bapetse ya o mo tshwarela
empa a sa ntshwarele ke mo fa wena modimo tshebeletso ena e re ho nna le wena mo fe modimo ha hana ka tshwarelo a mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le matlamatshiso ya mohallang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen. re le bohle ntate moruti Serei Mafojane mantswe ya matla mo mamedi a motle re tsohle tse tlangweng lefatsheng di tla tlangwa le hodimong tsohle tse lokollwang lefatsheng di tla lokollwa le hodimong re bua ka tshwarelo ho seng hona re le boha ntate moruti me o tla boela a iba le rona hape ka la bohlano metsotso dula hantle ho mashome a mabedi le mesebene pele ho hora ya leshome o ntshomametse Lesedi FM. Lesedi FM ke molelo. Mamedi re tlo bua le ntate Makwe Masilela ditabeng tsa dimaraka yana ke stock broker o santsa le teng a mohaleng kwano re bua ka hore na le itukisa jwang le ditho tsa stokvel kapa tsa society ha le se le nkile qeto ya hore le batla ho tsetela karolo e itseng ya tjhelete ya lona mane dimarakeng tsa JSE me ke yena ya tlatla a re hlaba malotsana ka yona taba ena ntate Makwe Masilela dumela ntate. Dumela ba mamedi go gae. Re phela hantle ntate Makwe. Ntse re phela hantle go ntse go bata. Re lebo wa bata ntate Makwe wa bata empa re amohetse re tla etsa jwang ntate. Re lebo ntate Makwe pele ditho tsa stokvel kapa tsa society di tsetela mane dimarakeng ke dintlha di fentsa bohlokwa tseo ditho tsena di lokelang hore ba di utlwisise. O tlamehile ba utlwisitse gore taba ya dimaraka ke nako ya taba ya gore tshwanetse le gore o shebile nako e telele more than 2 years ke taba ya gore le tšhelete o tsang ko dimarakeng a se tšhelete e le tlo e batlang gona yaanong ke tšhelete le itseng gore tlatla e le thusa mo dijareng tse yang ko pele le gore tshwanetse ba shebe gore ke mang motho o ba mo tshepang gore tse ba di ngwalang le mangwalo le di-statement tse tle be di romelwa gore ba di romela mang and then le gore ke mang o tle ba a signa dipampiri tsa bona and go botlhokwa gore botlhe di-members or committee ba itukitse gore ba be le taba tsa gore di-ID tsa bona di be ready di-proof tsa residence tsa bona di be ready le di-banking details tsa stokvel le tseng tsa motho di-banking details tsa stokvel seo e be le gore di ready seo se ra gore tsatsi le tšhelete e tlo kenywa mo bona ba tseba gore ha e kene mo austolwane or ntate Makwe e kena mo tabeng ya bank account ya society. Jwale ha re ka re shebe hore na ba itukisa jwang ntate Makwe ditho kaofela haholoholo tabeng tsa ditjhelete maemo a bona a ditjhelete le ho etsa bonnete ba hore emong le emong o utlwisisa kotsi e ka nnang ya hlaha ha ba ntse ba tsetetse mane ho dimaraka. O tshuwane go ya ka rona re prefera gore batho ba thole motho a tlo ba tlhalosetsa motho o tlebe e leng portfolio manager eo ya bona eo gore a tle ka sebele wena ba etsa ka di-virtually di-teams kopa but go tlo ba botlhokwa gore ba ska e utlwa ka chairman kopa secretary kopa treasury ya bona ba thole motho o e leng yena tlabeng e leng gore ke yena tlaba a manager tšhelete eo ka nako eo re bua ka motho wa reng ke portfolio manager gore le dipotso tse ba ka bang le tsona le taba ya go ba bontsha dikotsi tse di ka bang teng and dikotsi tse re buang ka tsona ke tsa gore ra tseba gore dimaraka di na le wa go tlase di bue di kwa godimo dilo tse tshwanang le tse gore ba di tlhaloganye le tsatsi le ba bona statement sa bona senogile ba ska lwana ba tsebe fela gore no ke nngwe ya dilo tse di ka diragalang so seo se botlhokwa and potso e botsang e botlhokwa thata ka gore le tse tshwanang le dimaraka ka bontsi batho ga ba di tlhaloganye ga ba di tlwaela. Ntate Makwe hanyane fela re fete mabenkeleng. It's a short birthday, a major birthday. Ke
Major League Birthday ya Shoprite. Mme re bolokela Afrika Borwa 2 billion rand hang-hang. Disolong tse jwalo ka 750 gram ya cheese ya cheddar kapa ya Gouda ya Crystal Valley ka 109.99. O reke le di 1 kg tse pedi tsa Clover Vanilla Flavored Custard ka 48 rand fela. Disolo di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freystata ho fihlela ka di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela. Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa kgaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke Molelo. Ntate Makwe o ka tswela pele o no bua ntlha bohlokwa ntate. Okay, go botlhokwa o thulang ka re bongata ba batho ntse tsa ba di tsebe ba qala go di bona and ke taba ya gore tshwanetse di tlhalosiwe hantle ene di tlhalose ke motho o tleleng gore ke ena tsebe a sebetsa ka tsona and ntho re la ka go e bua ntho tse tshwanang le go investa mo stock exchange o ka se dira mayo di tlhalosetsa batho ka re o resetsa motho diaparo go ga ke ntho e fetang ke ntho tshwanetse batho e leng gore a o etse ntho re ditang a sales pitch e ba more of gore o ba tlhalosetse ka gore go botlhokwa ka relationship ya lona e tlonka di jara so go botlhokwa gore le kala nje le tlhalosetsane dilo sentle ka gore le tlo sebetsa for baka le leketle and seo re rata go emphasize gore le tlamele le thole motho o e leng yena tlebe a manager ditšhelete tseo gore e be yena a tla a tlo tlhalosa. Ya o qetela fela ntate Makwe dipotso tse pedinyana tse tharunyana tseo ditho tsena tsa stokvel le tsona di ka di botsang pele ba tsetela tšhelete ya bona le hore ke mekgwa efeng eo ba ka e sebedisang ho tsetela tšhelete ya bona ke dipotso di fentse pedi tse tharo tseo ba ka di botsang gore e tla ba costa bokae di cost ke bokae le ba charge bokae and le gore ke eng se tshwantse ba se lebelle mo statementeng tse tle ba di thola le taba ya gore ke be le ba reportela neng ga go etsagetse eng ke botlhokwa thata. Ntate Makwe ha re lebohle re tla kopana le wena hape nakong e tlang tsa tsile monate ntate. Thank you much. Re leboha. Mamedi e leshome le metso robedi metsotso pele hora ena ya leshome o ntse mametse e tlhabolle ho Lesedi FM re he re tle re tukisetse ho kena ditabeng tsa metswalle rona ya tsohang hopola hle ke ditaba tseo di tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwana ho Lesedi FM mme tsona he di hlophisitswe ke Ragadi Pulane Maselwa me o tlo utlwa he taba tsa bohlokwa tseo ba o tshwaretseng tsona ka jeno ke le ka tshokare yo ba tsona taba tsa bohlokwa ka jeno he ke itse ba bua ka swotlo hore o ithuta ho hema re tla utlwa hore na o ithuta ho hema eng jwang ha re ba fe sebaka ba sentse ba le teng ke ba Lenaneo lena la Early Childhood Development o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Radio Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya tsohang eo re tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang Swotlo o ithuta ho hema mollo. Empa pele re ka tswelang pele ka pale ya rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.
pina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka bao ke ba ratang. Dumela mme Matshepi. Le phetse jwang ka jeno? Re phetse hantle re tsebe wena moa. Le nna ke ipheletse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, ho sana le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Ke a kgola hore pale ya ka jeno e ntse e tla ba monate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Matshepi. Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jeno mme Matshepi. Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka Seotlo o ithuta ho hema mollo. Tjhebo mme Matshepi. Athe le rona batho re ka hema mollo. Hona go hema ha o etsaela. Hloni, ke tseo di makatso he. Helang butleng pele. Wena Hloni be ka re ke o lebetse ka dipotso tse mona tsa hao tse ngata-ngata. Ha ne re ka ramamela pale ena ka hloko, re ne re tla utlwa hore na ke mang enwa ya hemang mollo. Ho jwalo le wena Kananelo. Le a tseba hore dimakatso tsa dipale tsena tsa Tsohang ha di fele. Ha re duleng fatshe he bana ba ka jwalo ka bana ba ka ba batle. Re mameleng pale ena hoba e a qala. Nahana fela Tirokone e se etetseng motseng wena. Sena ke sona hantle se ileng sa etsahala mane motseng o bitswang Lekgalaneng. O ka kgola sena haeba o batla. Tirokone ena e ne e le dihlong haholo. Ka lehlohonolo baahi ba motse wa Lekgalaneng ba ne ba ena le setswalle. Ba bang ba bona ba ile ba imemela malapeng a bona bakeng sa dijo tsa motshehare. Tirokone ile ya re, bona ke motse o ratehang le ka nnete. O motswalle wa rona. Tsatsi le leng ngwananyana ya bitswang Sewela o ile a leba ho Tirokone ena ho itsebisa yona. Dumela Seotlo. Tirokone e buang ke yo mehlolo mme Matshepi. Hloni o makatswa ke eng hoba le wena wa tseba hore mehlolo ya dipale tse tsa Tsohang ha e fele. Le ha o le jwalo ya re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale Tirokone le yona ke ha e arabela. Dumela. Nna ke Seotlo. Empa bohle ba mpitsa Tirokone. Ke a utlwa. Empa ke nahana hore o lokela ho bolella batho bohle hore ba o bitse ka lebitso la hao la Seotlo. Nna ke tsotelle ho bitswa Tirokone. Hobane hlile ke Tirokone. Tjhehle, Tirokone ke seo o leng sona. Empa lebitso la hao ke Seotlo. Mme Matshepi. Ye Hloni. Ke utlwisisa sena seo Sewela a buang ka sona. Ebile a se hatella. Se nkgopotsa e nngwe ya ditokelo tsa bana e reng ngwana e mong le mong o lokela ke ho rewa lebitso. Ke a e hopola he le nna eo tokelo wena Hloni ngwanaka. Le ha o le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ho bua nnete, Seotlo o ne a sa nahana ka sena e sa le pele. Baahi ba motse ona e ne le batho ba mosa haholo, bao a neng a qala ho teana le bona, le hore ba ne ba mmitsa Tirokone. Tirokone Seotlo ile ya re, ha o le tholo Tirokone di ikgethang ka sona. Nka lakatha re ka lesa ka taba ena. Seotlo o ne a tshwenyehile hore baahi ba motse ba tla emisa ho ba mosa ho yena ha ka ba latella hore ba mmitse Seotlo. Sewela yena o ne a nahana hore Tirokone di a ikgetha, le hore le yena Seotlo wa ikgetha, empa o ne a sa kgone ho fumana tsela ya ho mo lemosa ka seo. Ha nako ya Maria e fihla, ho ne ho bata haholo, ebile ho le mongobo. Ho mpefatsa dintho, ho ne ho se motlakase hobane mashala a mane moo ho fehlwang motlakase teng a ne a le mongobo. Jwale baahi ba motse ba ne ba sa kgone ho pheha dijo tsa bona tse futhumetseng kapa hona ho futhumatsa malapa a bona. Sewela o ile a re, E ne ka re ka fumana mokgwa wa ho futhumatsa diboela hore sebaka sane sa ho fehla motlakase se tsebe ho sebetsa hape. Dumela Seotlo. Dumela Sewela. Tirokone ile a bua jwalo e ntse bososela, ha mosi o ntse o kubella ho tswa masobeng a dinko tsa yona. Ka ho panya ha leihlo Sewela o ile a hopola hore Tirokone di hema mollo. Yaba o botsa Seotlo ka seo. Re hema mollo. Empa nna ke so ithuti ho hema mollo. Tirokone di rutwa ke batswadi ba tsona hore di heme mollo. Empa nna ha ke na batswadi. Moratuwa, ke sono ka wena Seotlo hle. O phela o le mong ho se mang kapa mang ya o rutang ho phela jwalo ka Tirokone. Ke lokela ho thusa he. Ke tla o ruta hona o heme mollo jwang wa utlwa Seotlo? Ya Sewela.
Sootlo o ne a bonahala a hlile a sa kgolo sena. Le ha o le jwalo, Sewela o ile a mmolella hore o motle haholo ka tsa mahlale, le hore o tla etsa mokedikedi o a tla onwa hore a tla tsebe ho mo thusa ho hema mollo. Bobedi Sewela le Sootlo ba ile ba qeta dibeke tse pedi ba ntse ba etsa metswako e mengata hore Sootlo a eleke. Pele o ile a nwa mokedikedi o mmala o motala bo tibileng o neng o entswe ke Sewela, empa mokedikedi o ile wa mo etsa fela hore a bohle musi. Ho ne o ena le motswako o mong o neng o kopantswe le masimo, mme o he o ile wa etsa hore a ithimule. Motswako o mong ona o ne o entswe ka mashala a tjhesang, empa seo o ileng wa se etsa fela ke ho tjhesa leleme la hae. Qetellong Sewela o ile a fumana mokgwa wa ho etsa motswako o lokileng. Sewela o ile a re, Sootlo, we Sewela, hula moya o mongata. Eba o butswela mane Eve. Le nna jwale ke na le tshepo ya hore tsohle di tla tsamaya hantle mme Matshepe. Ke a leboha kananelo ngwanaka. Jwale Sootlo o ne a sa kgolwe hore sena se tla sebetsa, empa o ile a etsa hore a thabise motswalle wa hae. Mokedikedi ona o ile wa dumisa mala a hae, e ne e ka ho thwathwaretsa letong. Nko ya hae, ditsebe tsa hae mo le mmetso wa hae di ne di utlwahala e ka di a tuka. Ha ithimula, ditlhase di ile tsa tswa ka molomo ho leba leifong. Dikoqo tsa patsi tsa qala ho hotela, mme tsa tuka ka potlako. Sootlo o kgonne, Sootlo o kgonne. Halala, o kgonne Sootlo. O se o kgona ho hema mollo. Ho tloha tsatsing leo, Sootlo o ile a futhumatsa diboelara tse kgolo mane stationeng sa ho fehla motlakase hore baahi ba tsebe ho pheha dijo le hona ho futhumatsa malapa a bona marieng ao. Sootlo ile ba mohale mona motseng wa Lekgalaneng. Jwale le bana ba ne ba se baena le pina e monate eo ba e ratang e neng e bua ka ena Sootlo. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlodi. Pale ya rona ya kajeno e ne e bua ka eng? E ne e bua ka Drakone mme Matshepe. Lebitso la Drakone e ne e le mang? E ne le Sootlo mme Matshepe. Drakone ena e ne sa tsebe ho etsa dintho tse etswang ke ditrakone tse ding. Lebaka e ne le lefe? Ke hobane ne sena batswadi ba ka e rutang ho etsa dintho tse etswang ke Drakone mme Matshepe. Ke mang ya ileng a ithusa hore e tsebe ho hema mollo? Ke morwetsana ya neng a bitswa Sewela mme Matshepe. Na baahi ba motse wa Lekgalaneng ba ne ba thabetse seo Sootlo a ba etseditseng sona? Eya mme Matshepe. Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle. Tsamaya hantle mme Matshepe. Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo hoseng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang. Ke Major League Birthday ya Shoprite. Mme re bolokela Afrika Borwa 2 billion rand hang. Disolong tse jwalo ka di-pork bangers ka 59.99 kilo ka nngwe. Le 2 liter ya Delight Pure Cooking Oil ka 64.99 fela. Disolo di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freystata ho fihlela ka di-19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela. Wa ratwa wa le Lesedi FM. I know it's been some time, but there's something on my mind. You see, I haven't been the same since that cold farewell. Dumela mmohi ko lapeng, dumela momamedi wa Frequency FM. Lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Mokoni, host, re tella afternoon drive Lesedi FM. Ho jalo fela wena mohi mmoho le moemedi nna ka lebitso ke le Mawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me rena le wena he go tloa ka Mantaha ho isa la bohlano ho ratela afternoon drive show ke go host la bohlano wa tseba ra ikwala the happy Friday re bitsa baiti ba bohlokwa re dula le bona fatshe re bantsha comfort zone ya bona re ba bitsa di co-presenter tsa ratela afternoon drive re lata wa actor kapa wa bina re etsa co-presenter ya radio re dula le wena o ka mono re ke re improve profile re tsebe haholwanyane ka wena re boetse re na le feature e bitswang bubbling under mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday bona se fetwe ke ratela afternoon drive ba mo ke chillers ya mampela tupa fela just can't run away. And what we had was so much more than we ever had before. And no matter how I try, you're always on my mind. So here I am, and can you please tell me, oh, where do broken hearts go? Can they find their way home? Back to the open arms of a love that's waiting there. And if somebody loves you, won't they always love you? I look in your eyes and I know that you still care for me. And now that I am here with you, I'll never let you go. I look into your eyes and now I know. Where do broken hearts go? Can they find their way home?
mahlohora ke a leshome sebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke Rabosana Madiehe. Ke o lebohile Thuli ba mamedi kgotsong. Mokgatlo wa naha o shebaneng le boramesebetsi o hlahisitse ho se kgotsofala ha ona mabapi le ketelo tse sa reriswang tse etswang ke matona batlatsi ba ona le boradipolotiki dikgwebong ho ilo phenyekolla le ho etsa ditlhatlhobo. Sena se tla ka mora ditlaleho tsa hore ba bang ba boradipolotiki ba tshwere ba bang ba basebetsi ba hlokang ditokomane nakong ya matsholo a ho phenyekolla a etswang ka sepheo sa ho lekola tshebediso e mpe ya basebetsi. Motsamaisi wa naha wa mokgatlo o ya Cosward o re bahlahlobi ba ditaba tsa lefapha la basebetsi le bahlanka ba tsa bofalli ke bona fela ba nang le tokelo ka kena dikgwebong ho lekola boramosebetsi ba ikamahanya le molao wa basebetsi wa bofalli ka setana le ho polokeho ya basebetsi. Politicians never have the right to enter the private premises of a business owner. It is only the right of duly appointed legal inspectors or labour inspectors, and if they need assistance, the South African Police Force to enter those premises under certain circumstances. The oversight role of politicians never extends to entering the premises of an employer. That role is to ensure that the Labour departments run correctly, the Department of Home Affairs run correctly, inspectors do their job correctly. It is not to actually do the inspections or to participate in the inspections at all. Benchmark Foundation e hlahisitse dingongoreo tsa hore setshwantsho sa molao sa diphethoho tsa melao ya merafo ha se tlo shebana le dikokonono tsa maqulwana ba rafi ba seng molaong. Mmuso o sisinya diphethoho tse kgolo tsa ho kwalwa ha dikgeo tsa melao ya merafo ka dikotlo tse boima bakeng sa barafi ba seng molaong. Setshwantsho sena se tla etsa hore merafo e seng molaong le basebetsi ba amangwa le ditlulo tseo tsa molao ba fuwe dikotlo tse fihlang ho diranta tse dimilione tse 100 le dikatlolo tsa ho hlola tjhankaneng dilemo tse 30. Radipatlisiso e moholo ebile le moitseki ho Benchmark Foundation David van Wyk o sa natse diphethoho tsena batho ba tshehetsang maqulwana ana ka ditjhelete ba keke ba qoswa. It's going to be very, very difficult to target the actual syndicates because I've not seen any efforts to identify who those syndicates are or where the minerals go. And for me, this is the problem. So the guys who they want to arrest are not really the people that we should be looking for. We should be looking for the people in Sandton who are behind the syndicates. We should be looking for the people, the big wigs, basically, so to speak. If we look at the recent commissions of inquiry into corruption and so on, that is where we should be looking for the kingpins of these guys. Batho ba setseng ba emele monna mateneng ka lebaka la hore ke tla lefatshe ka bophirima ho naha ya Colombia ba qetile bosiu ba bobedi ba le ditsheng tsa nakwana nakong eo letsholo la pholoso le ntseng le tswela pele. Ke bonyane batho ba 240 ba seng ba tlalehile ba hlokaetse ho ya ka dipalopalo tse phatlaladitsweng ke bahlanka ba lehae. Ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona o ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tla be le hora ya leshome le motsomong tseo tsona o tla mo di ballwa ke mosiwa tshweu mokgatlelo kwa bobedi wa itlhabolle le Thuli baby pele ya pele basadi ke phato ya makwatle pudula marole ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa. Kgweding ena ya basadi re keteka boitelo ba bona bo lebisang tekanong ya batho kaofela. Ke dilemo tse 70 tsa boitseko mme Lesedi FM le ema le setjhaba ka kakaretso ho tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba ho se ikgalale
ba o intsha sehlabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi pele ya pele mafumahadi ke Molelwa. Mamadi emehlano metsoso ka mora hora ena ya 10 re kena mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo la Itlabolle me o tloske wa fetwa he ke mane mo re tla kena malapeng metsoso ngena e 10 le metso mehlano ka mora hora ya 10 me o polahle taba ya bohlokwa ha re kena ditabeng tsa malapa ka jeno ke mane mo re tla bua hore na ho fihlela neng mo batswadi le tla haua bana ba lona ka malapeng a lona kapa haufinyana le lona le sa batle hore ba se uthepela lona le ha le bona hore nako ya ngwana enwa ya hore jwale a suthepela ka jwalo ka motswadi wa hae o se a kgona ho ikemela ke a bona o sa hodile ke a bona ba bang o fumana hore o sa bile le dilemong sa ho nyalwa kapa tsa ho nyala empa ho le thata ho lona batswadi ho ba lokolla re tla ke re tlo bua ka yona taba eno rena hantlentle e bakwa keng me na le lona le bana le amohela hore jwale le hodile ke nako ya hore le fuwe sebaka sa lona sa hore le lo ikemela le qale bophelo ka bolona le tlantetsetsa he Momamedi Motle wa hao motswadi o nkile nako kae o amohela hore jwale o hodile hle ho thata ho batswadi ba bang ho thata ho batswadi ba bang e mongwe se la buti ya moholo o ntsa le habo motswadi wa hae ha batle letho ka yena ha batle letho ka yena o batla hore a sebetse a natlise tšhelete hae kore hona le batswadi ba jwalo ka nnete ba sitwang ho arohana le bana ba bona re tla ke re tlo bua go re qoqele le wena jalo ka motswadi hore na ebe taba eo e bakwa keng hantlentle e bakwa keng le lona bana hore mohlomong haiba o le lapeng le jwalo ho thata kae ho etsahala jwang pakeng tsa hao le batswadi ba hao go re qoqele o tla ntetsetsa 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kapa o romele molaetsa wa hao ka WhatsApp nomoro ya rona ya WhatsApp ke 0797585066 ke nomoro ya rona ya mohala wena Momamedi Motle o tla re letsetsa mono he re ke re qoqe le wena ke taba e kgolo ka malapeng ka mona me re lokela hore taba tsa mofuta ona re be le sebaka sa hore re di sekaseke re bone mohlomong ha re ntse re ntsha dintlha tsa bohlokwa re tlabe re fahlolla batswadi ba bang ebile re tlabe re fa ba bang monyetla wa ho hlokomela hore ka nnete ke hodile jwale ke nako ya hore batswadi ba ka ba ke ba ntokolle le motswadi le ena hlokomela hore ngwana ka o hodile jwale e re ke molokolle a ke a bone bophelo ka lihlo la hae a nke diqeto tsa hae a iketsetse ka mo yena a bonang dintho di ka motswela molemo ka teng o tla ntetsetsa he Momamedi Motle re he pele ke nka pina re fete ka mona ka mabenkeleng ke a khutla re fela re fete ka mona ke a khutla Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tseba ho ithuta ebile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestlé Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta e riteleha ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa nea ngwana wa hao se a se hlokang mone Nestlé Nespray always giving more. Mamedi ba batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
mang le tla ithuta ho kgasa qetellong le tla tsamaya o tla bona na o se o utlwile ka SABC app ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlwisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Mamedi ke a o dumedisa ke a o amohela hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi. Nna ke tlo ke phutla mere ke a pele tse nyane di tla di ntshetse morao kgotso. Ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV, tableting le cellphone ya hao. Downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela di radio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona. SABC Plus # still home to the sound of our nation. qetellong le tla tsamaya o tla bona se supara batho le tseba hore mae ke mang a se tseba ntwe ke mohao ntwe ke lerato ntwe ke bophelo ho molemo re lebwe modimo a se tseba ntwe ke mohao ntwe ke lerato ntwe ke bophelo ho molemo re lebwe mhla kusalwa mina khona okuhlokusayo khona abantu abangangazi ukuthi mina ngizoyinisa imvule kade imgile ubizo lwami zoyifula iminyanga eyivalekile ubizo lwami zowafeza amaphuphe ngiwaphuphile phela mina ngilandelela impumelelo ngoba mina yangifanele impumelelo phela mina ngilandelela impumelelo ngoba mina yangifanele impumelelo ngiyazi ukuthi ubizo lwami lizoyifula iminyango eyivalekile ubizo lwami zowafeza amaphuphe ngiwaphuphile ukuthi ubizo lwami lizoyifula iminyango eyivalekile bophilo umulimo rilebwa mudimo asithi bontwe ke mohao ntwe ke lerato ntwe ke bophelo umulimo rilebwe mudimo asithi bontwe ke mohao ntwe ke lerato ntwe ke bophelo umulimo rilebwe mudimo asithi bontwe ke mohao more le bue modimo o monna tau awe welele Elishime le metsomehlano metsoso ka mora hora ena ya leshome mo mabete botle 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano hopolahle yaka empa ke bona ihlile ba le sisitheo ba bang ba dia ho ananela kapa ho amohela hore ngwana o hodile lokollang manane re ke re utlwe bo babedi motle mo mabedi o santsa le teng mo haleng kwano Lesedi FM dimela. Hello mabedi dimela ba metho bana le kae ntate ke a phela o phela hantle
ya hle bua le Mosito mona Mohlakwana wa Pholama Difema o jwa mme wa ke a phela ntate Mosito o phela hantle ya hle ke utlwa lenaneo lena le tlile le ntshwara hantle monate le bua ditaba tse tlile ke na le mathata a tsona o motswadi kapa o ke motswadi ke a leboha ne ke batla hore fela ho yeno ha kalo ha o so re bogolo ba rona batswadi re hana ha bana ba bona re ha o ka hopola hantle kgodisong ya rona mane metseng mane ne re ha metse mabapi mme lebaka le etsa jwale ne le tlhokomediso ya hore re kgone go bonana letsatsi le letsatsi ebile re kgone go bona re ka thusana jwang jwale nakong ye nngwe go ya ka maemo a gore nako nngwe ha ngwana a tswa ka hara ntlo ke tsa mohlala ha re fela ngwana ke bona o ntse a ikhulela metseng mona mo senang ditaba tse ngata mona tse tsahalang jwale ka bogauteng jwale ha ngwana a qala a ya ka ntle tlhokomediso ya hao ke gore go na le se ka mohlahelang moo jwale nako nngwe a batle gore a qale mo nagana gore dintho di tsamaya le boemo bao a hodisitsweng ka bona empa ho yena ka hla e ka re o a mohanela a the o no batla a nke hanyane hobane a ka tla ipona le ka ra ntho flo ka nka te thuso gore a ka kena ka gauteng sa etsebang ke ka kuka dintho di se jwale jwale ke yona ntho ha o sore re a hana ha ka le di buella go batswadi ba tshwanang le nna empa re batla go fela bana ba hlokomele gore tse ding tsa dintho di batla gore o be le tsela eo o kenang ka hara tsona ka so lefatshe la ono jwale se le leholo haholo mme le na le dintho tse fapaneng jwale ka rena batho ba tlileng pele hangata o tla tsebo ka sekgowa le edita experience ke yona ka batlang fela gore re letse ka hohle re bone pele gona ba se ba le maemong ao ya ba lo shebana le ditaba tsa mofuta o tswana ke a lebo ntate hei wa di beha hantle ntate Mosito man jalo ka motswadi motswadi ka bo mona ya go mo mona ke a leboha motswadi wa mo ke a leboha thank you ntate Mosito a se mohem re kenke e mong hape le Lesedi FM dumela hello khotso ntate ya dumela mme dumela ntate o phela hantle ke a phela mme o phela wanga metse ke a leboha ntate hey ke ikatetse wa bata mme wa bata ntate ke a dumela ya mme nna ke rata bana ba ka gore ke batla ke ja ke be ke ditse le bona fatshe ke ba ile ke ba shebile mona ke ja mona ka ja ntho le nngwe kaofela jwale ha se a tlile plaka a ke di bona ba tla go bala ke jile bona manyana yena go bala jile papa ka letswai o bua tsena o na le bana ba seng ba le baholo ba o utlwisisang hore o tshwanetse ba lokole ba baholo mme ba baholo ka nnete ke ba rata bana ba ka bohloko jwale ba ntse ba dula le wena ba ntse ba dula le nna ba sebetsa a sebetsa ngo mong fela ke ngwanana jwale le yena o ntse a dula le wena yena a dule le nna fela ke batle le ha ntse a nyetse jwalo ma dulang teng se ke se jang ka mona ka tlung ke mofe ebile o nyetse o nyetse mme empa ke a tshepa ka mokgwa o buang ka teng ho la ba thata ho mo lokolla ne be ke lla motlana ba nyetse a tsamaya a tshata o tshata ha o tsamaya ka be ke ntle ke rata bana ba ka ho ntate empa wa hlokomela hore le ha o ba rata haholo ho na le nako eo o tlamehileng ho amohela hore jwale ke ba hodisitse ke ba tataisitse mme ba lokela ho ba banna le basadi jwale ba ikemele bophelong ke tla ba lokolla fela ke tla nna ke ba hlaole a ke kgolo go nka qeta beke ke sa fihla mo ba dulang la ke reka diphahlo ke batle ke bona hore ke a ba rekela le bona ba apara hantle ntate ke lerato ntho ke lerato la botswadi ntate ke utlwisisa hantle empa ke rata le hona ha o sheba ka lihlo le leng hore ho na le nako e tlo fihla jwale ya hore o ba lokolle ba hodile le bona ba lo ba le malapa a bona mme ho na la go ino fela e thatanyana ha fela bana ba ha o ba rata le bona ba o rata ke lebile ntate go lebile nna a se mohe mama se Lesedi FM mama di o qala o kena re le bua ntate a se mohe thank you ntate a se mohe Lesedi hello ntate ke a phela hantle
ai mina la re khala ketelane le mme tulana bua le tetse important entate wa tsona le mageshine ma ha ile ka mekuku tse batswadi ba ntenne ke mo bana o tshwantse ba iseteng ba tsamaya mona ba tena o tsoditse le bona mona a ke go sa bodile sa tse ba melao ya ha tsamaya di tsa melao wa batswadi ba ntenne mekukungwa o botla o dula le yena o batla dintho tse kaofela o tlo mo fepa o fitlhaneng kapo wena thulana batla go dule heno butle ska botsa nna ke nna sebohudi ke nna ke botsang dipotso wena wa araba ke ka hona ke reng jwale wena o batla go botsa nna ntshe ditabeng ke be ka o kena hanong a ke re mona re bua ka tsela ye o tsamaisang lelapa la hao ka yona ha ke tlo kena ke kena jwale tabeng tsa hao ke tshwantse ko o mamela hore na o reng a ke re mo jwale ke a utlwa wena hore nna ke re ba tsamaya ba batswadi ba tswe mo ba eman mo ba lo dula teng location le la batswadi ba nteng ba tsamaya mo a utlwa so ba ntsa fela ba tsamaya ba tloe plao ka ne tu dula mo ku dula fela o tene go san ha o tsamaya mo ba sa le ba tseka le makwa ka mo ha ba tsamaya ba loketsa makwa bona hlakile ntate ke le buile thank you date mamedi a kore ke fete mona ke a khutla Mamedi ba batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle di tsamaha monate a re nna wena tholwana wena o batla o dula eno ajo nna ntsha ditabe ke nna sebohudi ke da ke tsamaisang jwale ena o sa eso taitlisa ka hona a butla pele morena le CDFM dumela Hello baby hello me ke phela hantle moratiwa ya phela mme o bua le Mephiseletso ka Orange Farm ya Mephiseletso le nna ke rata bana ba ka hle ba tsaba ke ba rata mo eleng hore da ba tsile okay ke dula le ngwana na la banana ba babedi empa ke rata ke tsere kitchen monana ke sena le mhlela ke tshaiza ka mona ke therejeng ka ofela o mo dula ka mokhukhung ka rona le bana ba hae o mo dula ka tlwelene empa ke rata ba ikemela ka malaka nehla le matsatsi a tsebe hore dijo di a rekwa ntho e nngwe le nngwe ya rekwa ka lebaka la ka tsena ke tswa ke sena le bona ka tlamele batho ba boikemelo wa mosimane he o hule kwa Eastern Cape ke mo founela tsatsi le letsatsi a ke batle net ha ke batle net to baby mo ile hore ke dula ke mo eletsa ka mohla le matsatsi re mo bophelong o tlamele o bokeletse dintho tsa hao o etsetsa re hao o mesebetsi e fela o dula o le mo o bona le feeling sa hao o eletse ke yona ke tsang hangata a matlona ke na one empa se le se ke na le sona ke se share le bona tulbi ke le bua mme wa jale bana banang le ba o dulang le bona e mong o dula le yena ka tlung e mong o dula ka ntle ka mokhukhung ba se ba le dilemong tsa hore ba ka nyalwa hanta holo ba dilemong tsa go ikenela o mo o a sala ngodisitse ntlo ha se ithola ha se betse hantle molekane wa o la hlokala mosia ka bana okay ba ne ba hirile mo ne ba dula teng jwanong tsa sokolana lo batla tulo e leng ya hae nna ke lakatsa ngwana o dulang a le mong hobane le nna ne wa ka o la nthuta ka ngwana ka wa pele ke sentse ke nyetse empa nna a ke rete ka ngwana pele o mo tholla lapeng a re ausi o tla hlapisa ngwana o tla hlatswetsa ngwana hao nna ke a pheya ke kgametse o etsetsa mo le mohlanke le nsuko nna ba ka ke ba entse fela jwang ya utlwahala ngwaneso
ha e mongwe so mo supela hole kwa o tsebe hore o la nka qeto ya hore re ke molokolle nna ke ba lokolotse empa boikemelo ke ntho ke ba rutang yona le hore ba itshepe bona ka bo bona ska ba batla ho tshetswa ke batho ba ithate ka bo bona ska batla ho ratwa ke batho bona ba ithate mogotsi ke le buile mme wa ka tsatsi le monate utlwa thank you bye Lesedi FM dimela Khaduli khotso ntate Khate ngwana mmele ga ntate ke phetse o phetse hantle o tshwere mani ka mo ka ga fang khotso ntate a tshela leboa utlwa go mme wa bohlokwa tshela ntate sa lwana re ba la fela mikhukhu kwana ja utlwa go ga we tshwara ka ba le ntipa ina bona mme ntate ga leboha le nna Thuli bana ba ka je barata ke nnete Thuli tamaile le bona re ba ruta gore ba be le boikarabelo ba kgone go ikemela maphelong a bona o Thuli o Thuli re ke leboe ngwana mme o be letsatsi le mnate a jwale ho ba rata ha hao ke ho bolelang hore o ka se ba lokolle ha bonolo hona jwale kapa o bolelang o Thuli ya mogotsi ke iteboela gato la ka jo tatile hore mogotsi wa ka wa gabe potso tsa ka man ke batla ho suthela ba bang ba kena o Thuli a batla kena ha o nkarabile ke re na ba kae bana ba hao ba ntse ba dula le wena ba ntse ba le lapeng a ba sotse ka lapeng ke batse ko wena kapa ke bona ke bone ka re ba iketlile o Thuli ke ba sebetsa Methuli ba sebetsa a le mong o a qetile sekolong ke yena sebetsa a le mong o qetile sekolong wa jwale bana ba bebedi bana ba sa le sekolong ha ka o kopa hore ke ne ke batla ho tswa ntate ke lo dula ke le mong jwale o tla reng a ke re jwala o Thuli seksebile hore na boikarabelo ba hae ke bofe ke tlameile ke mtataise ke ne ke mahae ke mmontshe diphoso ke tla mo dumella gore a tswe Methuli ha be yena a bona hore a ka tswa o sa batla ho ikemela a ke na bothata ke tla mo fa support e jwale ka motswadi wa hae a se mohe o ka ikela ka khotso he ntate ke le buile utla ke le wa ga Khaduli bye bye Lesedi FM mo mabedi dibela hello le ka magona ke teng o ka ntate le teng ke malente ka kwa mona ntate taba ena e tla dipedi magona go ba nna ke le tsena ntse dilo heso mamela he ntate wa ka ha o kgone kwala wireless re kgone ho bua hantle ya re tsagala se ke kwetse magona se ke kwetse tsagala magona thank you zola pele he nna ke masholo a supileng ntse dilo heso o 70 years ya magona o dula heno magona le mosadi wa ka ya magona heno jwa mogotsi ka 70 years ha o so ka ba le ha ha o isale heso ke haka ya mme ke la se bona nna taba ka keo okay ba o sile ntlo mabakana wa bua a habedi magona mme o na fetsa le mo ke na e la se bona okay ha ne ke nyala ke tsamaya le mosadi o mme la tsa tsala le mang alright o batla ho mpolella hore bana beno kaofela bona ba tswile batswadi ba le ba ba lokolla ha mona tjwana ya ba ho sala wena wa o fela ba re sala ntlong mona o sale le mme ha mona tjwana magona oho jwale bona e hangata ha re ke ka o tshwana bana ba tsentse ba tsamaye se ka batho ba ka bua bana ba tataisa hantle so ha ne ke tsamaya mona ne ke tla sia fela e le dithako mona mme o ntse le teng o la hloka le magona okay jwale ko wena o se setse le lapa re se le mo sa le ba bedi fela bana ba bona ba mahabona oho all right no bana ka ba le go tlo ba ne ke ga itshwanya ka bana ba ba tshwanya ka rona ba batho ba holo jwale ke a utlwisisa o e hlalosa tjena ke ne ke nana o 70 years a sa le dula ha lona ke ne ke se kutla jwale empa ka mo ba mabaka ha o ka teng le ntwentseng hore be o ntse dula heno le ka jeno ya utlwahala ntate wa ka ke utlwa hantle wa ba le bana ba ha wa ba tataisa wa ba lokolla ha mona di ba mo ke le buile magona ntate ke le buile thank you magona o de se ke tsile go 70 years o ntse dula heno jwa
dumelang re teng le kae a tseba nna ke nagana fela ga bana ga ngwana a sa qetile bo sekolo a fumane mosebetsi a ka kgona go tswa gore a lo ikemela a kgona go bona bophelo le a ka tswa fela lo hira wena o le motswadi tlono mo bontshe gona go etsalang bonyane a ntse a tla go wena a na le bothata bo itseng fela bogolo mo tloela a iphelele mana a kgone go gola kelellong ntho ngwe le ngwe a kgone go iketsetsa ka kelello ya hae o bone gore na o hodile ga ka bana ho sane kgata ba re le siye le go ba setse e le gore ngwana o sa sala a sokola ja sa se bana tshwantse e teng bophelo le gore sale o le motswadi o dutse o mo kentse ka lehatsing nna ke ile ka ba le hlonona go ba nne ngwana ka bogolo ba nako o dutse a le mong haholo ba nne ke le mosebetsing ke mo sila le 13 years ha ke ke o se kgona go ikemele bophelong ntho tse ngata ke bona go kgona go a di tshwarelana ja go tshwantse a sebetsa sa ke bona ntho tse ngata go kgona go iketsetsa tsona hantle ka lebaka la banne o sala a kgona gore a ikgodise ntse ke le ka go bua yena ke le go letsa ke mo bontsha bophelo ke a leboa Thulibedi o bua le Mati Moditšhaba mona Bloemfontein ke leboile hlembe Maditšhaba tsatsi le monate thank you Thulibedi bye babedi ke metsotso e 28 pele ho rra ya 10 le motsomong hona le ba rometseng di voice note ka kwano e re ke tla ke pina ka mora mona he le bona re tle re ba kenyeletse hle re utlo rena ebe ba di bona jwang Langa Mavoso Sunday Blues. Stormy Sunday blues rolling around the room. You seem to hide your smiles with diamond colored hues. And baby, I want to share my love with you. You should be here, no else but here. The rain keeps falling. You should be here, no else but here. The rain keeps falling. Morning rose with gloom and eyes are dark in color blue. A ray of sunshine in the shade. I promise that I'll never leave you. I'll save you from the heavy clouds, 'cause memories, they don't fade. And baby, I want to share my love with you. You should be here, no else but here. The rain keeps falling.
ke tsere molaetsa ka mona ke molaetsa o tswang ho lehlohonolo sepotukele ka mona ka Tennyson. Are Thuli dumela hle, are sehloho sa hao se monate haholo. Na ke ile ka laua ka fuwa molao hore seo o se rutileng mona lapeng leno o lo se etsa mo o yang. Are Thuli ke le motse 5 ke dula hole le hae ke ikemetse ha jwale. Ke ntate wa lelapa, ke nyetse, ke na le ngwana, ke na le mmotsi wa ka hona jwale. Are ke rata o leboha batswadi ba ka ke Megreni le ntate Khumalo Sepotukele ka mona ka Tennyson. Ke bona ba ileng ba mphatataiso ena e kentseng sena seo ke leng sona ka jeno. Ke ba leboha haholo fela o bathong re a leboha ka nnete ha hona le batho ba kgonang ho paka kgodiso eo ba ileng ba ifumana e ba thusitseng ho yema ho ba banna ba sebele le basadi ba sebele. E re renke ka mona ka WhatsApp re utlwa rena momamedi mona o re Thuli baby, wa tseba ditaba tsena di hlaba pelo ya ka ha bohloko empa di molemo. Bana ba rona re rata ha ba ena le rona ho latela diqholotse tseo re hotseng re ena le tsona re le batho. Nna ke bua ke thiseile ha bohloko letsatsing lona lena ha o bua ka taba ena. Ke na le ngwanana eo ke kgahlehang hore ke ekabe eba a ka ikemela, wa rata ho ikemela, empa letswalo la ka le re a o Yehova na o tla kgona ho babaleha ha a le hole le nna ho latela ka moo lefatshe le leng ka teng. Empa yena o re mme a ko ntlohele, a ko nyahlatse ke tsamaye fatshe ke tle ke kgone ho ikemela. Jwale ya motona yena o ile a inkela qeto a itswela a tsamaya phutha se bonang hore di ka mo thusa pele. E le hobane ke ntse ke hana jwale ke ntse ke re bana baka a phutha tsa botse ka teng ka mona a tsamaya. Jwale bohloko ba ke butlwang hona jwale tjena bo nhlabileng pelo kapa bo dulang bo tla dulang nhlabo. Motho a ileng a etsa hore a tswe ka tlung ka mono o mo bapala dikwelwana, o mo etsa dintho tsohle tse bohloko tseo ke e bone ka ekare ke tla utlwa ngwana eno ka botho o wele fela a diwa ke pelo ya hore ngwana o mo etsa ntho e sa tlalang. Jwale ke kgutlela mane mo ke reng ao e ke ya ka bantsa le haka le ha ke se teng ke le hole ke ntse ke rwalla mona hana fela ha ntsa le ha bo kutlwa ka ka nne ke tla go ntsa phuthulile sa le boatle modimo o thuse bana ba rona moo ba leng hona teng ba e bang ba se ba tswetse ka ntle ba ile hona ba tla tswa modimo ba thuse ba sireletse ba tseba ho ikemela. Ka le bahlemme ha re utlwe e mong hape. Dumela Thuli my darling, a ke utlwa sehloho sa hao. Nna ke re ho hang bonnete tshwantsho bana ba tsamaye ba lo ipatlela bodulo ba tle ba tsebe ho hlaboloha empa le wena ntse ba hlabolosi. Empa lebaka baka ke hore ngwana ba qetile sekolong Thuli, ha ba qetile sekolong dilemo mosebetsi ha o fumanehe. Jwale ha ba fumane mosebetsi ka mora dilemo tse 20 ke hona ba ntse ba ikwelletsa ba beha hore neng ba tle ba tsebe ho tsamaya. Ke lebaka le leng la hore ba diehe ho tswa malapeng. Ke nna ba santsane ba dutse le nna ka mabaka ona a jwalo, ko hona ba ntse ba ikwelletsa empa ba ntse ba tshwanetse hore ba lo ipatlela bodulo. Ke a leboha Thuli, bua le mme Mimi mona Maokeng. Ke le batle menini ke le bua ngwaneso e re kenke molaetsa o mong he mo mamedi motle re utlwa rena yena maikutlo a hae ke a fe mabapi le sehloho sena ka je. Hi tools ke mamela dihloho tsa every day di untouch mara se sa ka je o bone te bana ha ba tsamaye ba lo ikemela ba bone bophelo hoba ntse re dula le bona mo ba ka se bone bophelo tsa le modimo re hopola ba tlo etsa jwang ha ba tsamaye. Nna ke a ba lokolla o tshwana le mo qetile matric last year jwale ona je hayo o moholo o na le flat
o ihirisitse o dula marare next year wa tsamaya o ne a tsamaile support 5 years o gotlile a fela ke mosebetsi a thola mosebetsi ona tje flat e o hirisitse ya ipatala o tlosisa o ba ntse re dutse le bona re ba tshwere wa tseba ntho le ngwe mamote a ba tsamaya ba lo ikemela thutli ba bane bophelo bo a re botsebe re le tsere le tsara a re tlokolle bana ba tsamaya ba lo ikemela tools ko rata thuli baby hle le nna ko rata ke a lebohle mo mabedi motle ke maikutlo tshebo holo ka nnete batho ba re letseditseng ke batswadi e leshime le meso e robom metsotso pele hora ya leshime le mosomong be na ke dumellana le boholo ba bona ka nnete hore ha bana ba se bana le boikarabelo o mona le wena hore ke mo tataisitse ho fihlela mona ke bona ekare o ntse a hopola tsela eo ke mo hodisitseng ka yona o tla tswela pele ho itshwara ka tsela eo le mo ayang teng re ke mo lokolle ke dumellana le lona batswadi boholo ba lona ka nnete ke nahana hore ke taba ya bohlokwa hore bana ba ke ba ikemele hobane le kekela ba phelela ka ho sa feleng hona le moo ka tsela tse itseng tse bohloko tseo re kekeng ho sena mang kapa mang a batlang hore di mo hlaele empa thato ke ya modimo di a hlaya dintho tse bohloko o fumane hore qetellong bana o se o hlokahala ha ba tsebe na ba etsa jwang hobane ha isale o ntso o ba tataisa o ba etsetsa sena o ba etsetsa sane a ko ba fe sebaka ba ke ba le bona ba tie ba bone hore le rona re banna re basadi re ka kgona hore re ikahele bokamoso ba rona re ahe malapa a rona re itukisetse o tlo kena ditabeng tsa Shoprite Community Network Male Chimsoro.
Mamedi ke nako ya Shoprite Community Network empa he motho e re lokelang ho buisana le yena e leng Ntate Zakaria Moloi. Hey ha arabi mehala emmedi kaofela ha o arabi mehala Ntate Zakaria o re kenya mathateng jwale ha re tsebe hore na jwale re tshwanetse re etse jwang empa he re ke nne ke fitise ditaba tsena tsa bohlokwa. Letsatsi le leng bompodi ba metseng Afrika Borwa ena ka bophara ba fetola bophelo ka lenyele ba etsa ketso e le nngwe ya ho tsotella ya mosa le ya boitelo. Hona le mehlala e mengata eo nka iqotsang e akgang ho ithaopa ho fepa bana ba lapileng mme ya tsamaisang lenaneo la ho thusa bana ka mora sekolo kapa ntate ya hlokometseng seratswana sa dijo sa motseng. Le hoja diprojeke tsa baahi hangata di sa fumane tshehetso e lekaneng, hona le dikhampani tse tswang tseleng ya tsona di itella ho etsa phapang lefapheng lena. Ka letsholo la Shoprite la Act for Change, Shoprite Community Network e fana ka tshehetso ho diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 Afrika Borwa ena ka bophara hore ba kgone ho tswela pele le ho etsa mosebetsi o fetolang bophelo letsatsi le leng le le leng. E mong wa batho bana ba tsotehang o tlilo ba le rona hona jwale ka mona ka mohaleng me yena he ke mohlodi wa rona wa kgwedi e fetileng wa Shoprite Community Network mona ho Lesedi FM me momamedi motle ke yena motho yo ke ntseng ke re re lekile Ntate Zakaria Moloi. Ha ke tsebe hore na re tlo qetella re entse jwang. Ntate Zakaria Moloi ke wa Youth Redemption Center. Jwale ke mona ka nnete re o lekile ka makgetlo Ntate Moloi ha re o fumane. Re o lekile ka makgetlo ha re o fumane. Empa mohlomong ho ka etsahala hore re tle re mo fumane, re tla be se re mmotsa dipotso fela. E re ke kwale he ditaba tsena tsa Shoprite Community Network. Hopola hore Shoprite Community Network e teng ho tshehetsa batho ba tshehetsang ba bang. Projeke e nngwe le e nngwe e hapang kgaso mona e thontswe ke wena mme he projeke e latelang e tla hapa e ka tswa motseng wa heno ka ho se emele motsotso wa ho qetela. Qalella ho thonya o etse fela *120*189#. USSD ke 20 cents bakeng sa mesosona e 20. Metsotso ya mahala ha isebetse hona le melawana le dipehelo. Act for Change ke tsela e nngwe eo Shoprite e tshehetsang Afrika Borwa letsatsi le leng le le leng. Me momamedi re inele matsometsing ka nnete re mo lekile moeti wa rona ba mo tsebang ba mpe ba mo bolelle re ntse re o batla Ntate Zakaria Moloi Youth Redemption Center. Re ke fete mabenkeleng ke a khutla. O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha Lesedi ho 39771 ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa kgaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke Molelo. Ndizibuze imibuzo ngelinye ixesha sithandwa sam kuba ngathi awuboni uthando lwam ngelinye ixesha sithandwa sam ndiba ngazama awuboni umzamo wam kodwa xa ngekho phambi kwakho
ndiyayazi kubanjani na kuba xa ungekho phambi kwam ndiyayazi kubanjani kum uyenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndizibuze imibuzo uyenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndingalali ebusuku usakhumbula uba kukwizithembiso esazenzayo phambi komfundisi nabantu kuba wawuthe uzawuba nami noma kunjani ebuhleni nasemubini ndiyamangala xa izawuba nguwe lo ufuna uhamba ufuna uthatha into zakho goduke ndiyamangala xa izawuba nguwe lo ufuna ugoduka ngenxa yabantu ngenamali uyenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndizibuze imibuzo uyenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndingalali ebusuku uyenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndizibuze imibuzo uyenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndingalali ebusuku yeyani yeyani le mibuzo ndinayo ngawe yeyani yeyani na kutheni ndizibuza le mibuzo yenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndizibuze imibuzo yenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndingalali ebusuku yenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndizibuze imibuzo uyenza ubuhlungu intliziyo yam undenza ndingalali ebusuku. mamedi ke metsotso e mehlano pele hora ya leshome le motso mong re tlo ballwa ditaba mme ka mora mona he re tlabe re kena mokgahlelong wa ho qetela wa lena la itlhabolle re ditabeng tsena tsa hora ya leshome le motso mong ka Sir Elton John, Candle in the Wind. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself, but those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did.
fame was the price you paid. Even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you crawl. Goodbye, Norma Jean. From the young man in the 22nd row who sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Candle burned out long before the legend ever did. Dumelang, ke Ntate Thori. O mametse Tholwana Moletsane lenaneong la Itlhabolle. mamedi re kena ditabeng tsa hora ya 10 hopola hle o ntse mametse lenaneo la Itlhabolle ho Lesedi FM hodima hloho hora ya 10 ena ke tshebeletso ya Lesedi ho SABC. Ditaba tsena di balwa ke Mosiwa Tshweu. Ke lebile holo Tholwana mamedi dumela. Komishene ya matlanga e utlwile ka mo industry ya makoloi a hulang a manga e nang le dikamano tse haufi ka teng le kgwebo ya dithethefatsi. Motlatsi wa molaodi wa diphuputso ho lekala le ikemetseng la diphuputso tsa sepolesa IPID ka bokgutshwanyane Len John o boetsa bolela hore mapolesa a na le kabelo matsholong ana. John o ntsate ka bopaki mabapi le maqulwana a dinokwane Durban ha mmoho le kabelo e belaetsang ya mapolesa. So police are very much involved in the tow truck industry. They have the friends in the tow truck. They know the tow truck that they can communicate with. And because of that, we see that the tow truck industry has a free rein when it comes to crime, because we believe that the tow truck industry, the tow trucks are used for transporting drugs. I'm not saying that all the tow trucks. Mokgahlwana ha o tadimaneng le bo ramosebetsi o hlaisitse o se kgotsofale ha wona mabapi le ketelo tse sa reriswang tse tswang ke matona batlatsi ba ona ha mo le ba ga dipolotiki dikgwebong.
o ilong wa phenyokolla le o etsa ditlhatlhobo. Sena se tla ka mora ditlaleho tsa hore ba bang ba bara dipolotiki ba tshwere ba bang ba basebetsi ba hlokang ditokomane nakong ya matsholo a phenyokolla a etswang ka sepheo sa ho lekola tshebediso e mpe ya basebetsi. Motsamaisi wa naha wa mokgatlo ona ya Swart o bolela hore bahlahlobi ba ditaba tsa basebetsi le bahlanka ba tsa bofalli ke bona fela ba na le tokelo ya ho ka kena dikgwebong ho lekola hore boramosebetsi ba ikamahanya le molao wa basebetsi o mabapi le bofalli e ka sitana le polokeho mosebetsing. Politicians never have the right to enter the private premises of a business owner. It is only the right of duly appointed legal inspectors or labour inspectors, and if they need assistance, the South African Police Force to enter those premises under certain circumstances. The oversight role of politicians never extends to entering the premises of an employer. That role is to ensure that the Labour Department's done correctly, the Department of Home Affairs run correctly, inspectors do their job correctly. It is not to actually do the inspections or to participate in the inspections at all. Company ya N3 Toll Concession N3TC ka bokgutshwanyane e bolela hore mmila o pakeng tsa Sedera provinceng ya KwaZulu-Natal le Heidelberg provinceng ya Gauteng e ntse buletswe phallo ya sephethephethe o sa natse ditemperature tse tlase haholo, pula e ntseng e tsholoha, ho kgetheha ha lehlwa le bobebe le maemo a serame se matla ha mmoho le phoka. N3TC e latotse ditlaleho tsa hore mmila ona o kwetswe mme e ipileditse ho bakganni ho itshetleha ka lesedi la yona la semmuso bakeng sa tlhahiso leseding ya moraorao. Bakganni ba eletswa hore maeto a bona e sa le ka nako ho kganna butle le ho dula ba lesedi ka ha maemo a lehodimo le a tsela ka fetoha ka potlako. Lefapha la tshireletso Amerika le netefaleditse lefapha la ditaba la SABC hore mosadi wa kwano Afrika Borwa o tshwerwe naheng ya Amerika mme o tobane le ho busetswa naheng ya habo matsatsing a tlang. Ngobile Malangeni eo le mokgatjane o ne a etetse moratuwa wa hae Las Vegas ha tla tshwarwa. Moqolotsi wa rona wa ditaba Nick Hyper o tlaleha a le Washington. In a statement to SABC News, the US Department of Homeland Security says Nkwabile Malangeni had been living in the United States illegally for almost 2 years. The statement says that her visa expired on June the 19th, 2024, and that she stayed in the United States in violation of US laws. And she will remain in ICE custody pending removal from the US back to South Africa. Her fiancé is asking the US government to show understanding and release her. Nick Harper, SABC News, Washington. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka sehloohong ditabeng tsena tsa hora 10 le motso. Komishene ya Madlanga e utlwile ka moo indasteri ya makoloi a hulang a mang e nang le dikamano tse haufi ka teng le kgwebo ya dithethefatsi. Mamedi ditaba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya kgaso ya tsona ka ona he a re tiane tse hlahlamang e leng tsa hora ya 10 le metso e mmedi ke khutlela wena Thuli. Bloemfontein sengangata Bloemfontein lesedi FM le fumaneha hantle leqhubung la 89.9 kapa kena ho SABC Plus app ke molle. For answers, you just had to try those ways, and all your happy ever afters didn't mean a thing. So I'm not gonna try it all to keep you from the flame. Just remember not to call my name.
if you start to crack. And if you're ever feeling humble, don't look back. When you cry once too often, when you cry once, no, I won't come knocking. When you cry once, I won't hear you. So find yourself somebody new to catch you when you fall. 'Cause I got just one thing to say to you, and that's all. When you cry once too often, when you cry once, no, I won't come knocking. When you cry once, I won't hear you, baby, baby. Cry, cry, cry. Don't cry, baby. Come knocking. When you cry once, when you cry once, no, I won't hear you anymore. Mamedi e leshome metsoso ka mora hora ena ya leshome le motsomong o mametse pina ya Laura Branigan Cry Wolf mehe mo mamedi motle re tlo bona hore na ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tsolo ka jeno me re bone mabane Stats SA e phatlalatsa dipalapalo tsa tlhokeo ya mesebetsi tse nyolohileng ka tse dutseng hantle ho 33.6% kotareng ya bobedi ya selemo sena sa 2026 me sena se bontsha e le dipalopalo tse batlang di phahame ho tsa kotara ya pele tse neng di dutse ho 32.7% ka mantsomang di nyolohile ka 0.9%. Me ke batho ba ka bang dikete tse 345 tsa batho ba hlokang mesebetsi mme sena se fihla se beya palo e hodimo ya batho ba hlokang mesebetsi ka hara Afrika Borwa ke batho ba ka bang 8.5 million ya batho ba hlokang mesebetsi ka hara Afrika Borwa me palo e nngwe hape ke palo ya batho ba batlang mesebetsi me ba sebile ba nyahame ke ho tswa ba ntse ba lo batla mesebetsi ho hlaloswa ha e le 3.7 million ya batho ba ntseng ba tswa letsatsi le leng le le leng ba ilo batla mesebetsi mme jwale ba fihlile boemong ba neng mo ba reng ebile re se re nyahame ha re sa hlola re ntse re itena ka ho batla mesebetsi hobane ke ena ha re fumane ho utlwisa bohloko momamedi motle me ho hlakile hore dilemong tse ka bang 5 tse fetileng taba ena ya tlhokeo ya mesebetsi e dutse hantle diperesenteng tse 30 me
ha ba sheba ba ntse ba shebisisa ditaba tsena rona e kaba lebaka e kaba le feng ke taba ya hore moruo wa rona wa naha o hola ka monyebe ona o haesale mme sena se baka bothata tabeng ya mesebetsi. Moruo wa naha o hola ka monyebe mme ba bona e le sona sesosa se etsang hore boholo ba batho ba hloke mesebetsi. O tontetsetsa 0860003084 ke nomoro ya mohala. Ka mona ka WhatsApp romela molaetsa wa hao ho 0797585066 ke dinomoro tsa ka tsa WhatsApp. Ke tla o tshwara mono he ke utlwe melaetsa ya hao e re he ko nkele Dali Buya ka Spirit le Tornado. Sengihleli imini nosuku baby ilinde wena ube nami Dali Buya mina ngiyakhumbula Ngiyakhumbula
leshome le metsosupileng metsotso ka morahora ya leshome le motsomong 0860003084 0797585066 re ke bone molaetsa o teng kwano dumela hlaethuli ke kopela ntate Tello Sibusi ke re ho yena a hole a bone dilemo tse ding tse ngata ke mo kopela katlo le mahlohonolo ke nna moeketsi kwa leipe ka manaka Kronstadt ke re a keteke letsatsi la hae la tsolo ha monate ka jeno ho hola bokang lenkwane ke re modimo a mo fe tsohle tseo a di hlokang a mo sireletse kopelwa ke mme wa hae Makabelo lenkwano melenkwane o ka manaka botshabelo H1 a re happy birthday hle Khotso Thuli baby ke kopela motho a le mong fela ya holang ka jeno yena ke Vanyile Skhosana ke re a hole o kopelwa ke Nomvula Mazibuko ka manaka Petsana Ritz a re tsatsile monate ho yena hle la tsolo a keteke ha monate nate Hola rakgadi wa rona ka jeno wa tseba Thuli ke Malefu Ramadumane yena o ka manaka Maseru Lesotho kopelwa ke bana ba kgaitsedi ya hae Puseletso Ramadumane le Maleetwane Ramadumane ka manaka Lesotho peka hadintsha ere ke fete ka mabenkeleng mo mamedi motle ke a khutla hang fela ka moramona nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Soy ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams nne ka 60 rand. Best Cook Instant Noodles multi-pack 5 tse 5 ka 90 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer. Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM Thuli baby dumela hle motaunye motle ke kopa ho hodisa batho bana ba latelang ke Malekgotla Monyake Mabatlong Ratshita Manteboheleng Sidiane le Modiku wa Tumo kaofela ba keteka ba kopelwa ke Malekgotla Monyake ka bona ka Lesotho Fobane a re ha ba be le letsatsi le monate hle kgapu ya mahlonolo kieo e ba telehle Thuli dumela ka jeno ke letsatsi la tswalo la Ausman Tsiketsi Mbena o ka manaka dipotomaneng ke hlohlolwane ke re ho yena a hole a bona dilemo tse ding tse ngata o kopelwa ke Khoboso Mahlatsane ka manaka Sunflower Park hona ka manaka hlohlolwane re happy birthday tsatsi le monate la tswalo Lesedi FM mo mamedi dumela Hello Ausuli maneng re teng kae ha monate mele kae Reteng yama o thulihle o bua le mme Makabelo Mothibedi mona ithibele ga ja Fontaine ke kopela motswalle wa ka Marisedi motho a moholo wa hola ke kele ka le yena ke re kenyene ya Christ Morena Catholic Church ke Ausulu Makuleile ke Ausulu o hole o khokgobe o hole mampo ya kae o etse dilemo tse ding tse ngata re a o rata ka boikokobetso ba hao o hole o sitse o rata haholo kopela ke mokgotsi wa hao le mme wa hao ka semoya Makabelo Mothibedi mona itumeleng ja ka Fontaine ke a leboha thank you me ke lebile haholo bye bye Lesedi FM dumela khotso Thuli le kae ha monate mele kae re teng Thuli ka mane ka khotso bo thabile ho hola mogadi wa Makhamane Kampo Malanga ka mona ka Chainane ho hola Aumaji Matang ba hodisa ke Manyefulo Matunela ka mona ka Chainane Thuli thank you mme bye bye thank you Thuli bye bye me Lesedi FM dumela Hello Thuli baby hello me
Le ka go Ha monate mme. mona ka tsia. Ei. Ke ne ke kopela tsietsi we se bona hola mawane ke mogaba mme wa modisi we ke ga ha hole mokubung ha hole. Ei. Thank you Moratu. Hasima he bye Lesedi hello. Yena Thuli. Hello Khaitirek. Thuli ke petse. Ha monate morana ga ntse ba ke leboa. Ha mona Thulisha e re go re metamana ka o ru da se ke tsena modimo ka dire ya motswala bona a sore phone e tle ya ba le tla tsa dipapadi nta dede ni nta eva clean go thula wa hola ka tsela ka jare re tona se o la so ke motho tsa dipapadi wa hola ka tsela ka jare ke go thula hola o bodi le motho ke ngata tanki tla Thulisha ba fetuli Khaitsira ka ke lebile utlwa ya le ba fetuli bye hello 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 ne dumela ntate Wally Billy from Tembisa. Billy. Ke go bela aus moiponi a gole. Wang kwa mama. Ke mo kwa ntle ga botse botse. Ke le boile mama. Bye bye. Dumelang. Le kae? Motsalika Methuli. Amonate. A bua le Mamutena mona me a Tony. Ya mme Mamutena. Wa ba ta go re ke mathele ka mole ka qwaqwa. Ke re Mamusale kekela. A hole a bone le motse dintse ngata ka mo ka bolata ka mo. O disha ke ngwana bo Mamutena ka mona ka mme a Tony. Thank you na ngwana es. Thank you me ke lebile utla. Thank you mogatu wa ka baba. Hello. Thuli baby. Ntate Mali dumela le kae? Ndiphinile Thuli baby nokubanda ukukho hey Thuli baby namhlanje mani kukhula intombi yakwaNhlaphu uMadlamini uyakhula namhlanje ngithi kuye Madlamini ukhule kodwa ungakhokhobi ubaba wakhe wakhokhoba le ngcele zakuthi igqine Ndiyabulela Thuli baby Thank you hle ntate Mali ke lebile utlwa Enkosi Thuli baby Thank you bye bye hello Merlin. Ndate. Le ka nne. Ke teng o kae? Ke budisa batho ba mantama baby mona kwa tsikopitseng metho bana. Le rata Peterson le Makita. Re go bona ba hole ba letsa tsile monate. Ke le bile gaitsela motho. Bye Merlin. Bye. Bye Merlin. He batho. Yo icon that untlotsi. Yo what a little croissants jaki mama media icon. Irikin ke fela ba rwetseng di voice note kwa mo Mamedi Motle baba pedi baba raro. Maluma Suri saka se moyeng. Thuli baby man ne se ke ntse phose ka man bua le jo sia makhaba ka mona ka balfo mona wa tswa khopotse glibetse o kopela mozukulu wa ka a etsang selemo ka sheno man o tsa selemo ka sheno yena ke Paulo Thando simthandile kubeka kamane ka petsana rates o tsa selemo ka sheno hle ke re modimo mo boloke a hole hantle he tango Khotso Thuli ke sarara makatsa ka botshabelo ke kopela o smipone ra makatsa wa hula o etsa lemo tse 66 ke o shua ka ke mohlahlamang loko ka ofela la ra makatsa le ra hula a bone tse dintse ngata ha mo le ditloholo ka ofela di re a hole. Hello Thuli baby. Le rato le lela ka bothebisa ke kopela wa leso o le lela le Lesotho khola ka le lela a hole ha holehle abone dilemo tse ding tse ngata e re kenke e mong hape o teng kwano e re ke utlwe rena yena o kopela mang Thuli my Thulis dumela hle moratua o dumediswa ke Malekgwa Motaung mo Pinoni e Guruleni ke a ikopela ke a hola Thuli ke a ikopela ka jeno ke a ikopela ke re modimo a ngekeletse dilemo tsa bophela le mahlonono ka nako tsohle ke a leboha Thuli
Dumela Mama Nithuli bua le Matsoko Molefi dipolasing tsa Fixway ke Mpoko. Mama Nithuli ke kopela motho e mong le e mong ya qetang selemo ka jeno ke re kgapu ya mahlonolo ke a leboha. Ke lebile hle wa o qetela fela. Hello Khotso Thuli baby le kae ke Maria Mokwena ka Petsana Retsi ke kopela mama Zale wa ka wa hola le molamo wa ka Mashalla Mokwena ba ya hola ke re Modimo ba hodise ba bone le motse ngata ke a ba rata ba keteke ha monate tsatsi la bona la tswalo ke a leboha Thuli baby bye ke lebile hle metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi ka mora hora ya leshome le motso mong mabedi e re kenke monyetla ona he ke fetile ho Dimakatso Folotsi o santsa le teng re utlwa hore na re ka lebellang lenaneong la ditaba la imatlafatse ka jeno Dimakatso dumela ngwaneso Khotso le kae Thuli ke phela o phela hantle ha monate ke a leboha mohlanki tlileng ke le malala la o tsukere ke tlo tla ke tlo bina Wa utlwa? Jwale, Thuli ha o lokise lentswe so bile ke ntse ke tla metsi a tjhesang sa le ke fitla ke re ke itukisitse ka jena ke lebohile haholo momedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ha re lekola ditaba tseo re tla ba le tsona ka jeno ho lenaneo la imatlafatse mokgatlo wa basebetsi wa COSATU o re ha ba kgotsofala ke dipalopalo tse phatlaladitsweng tsa tlhoko ya mesebetsi ka hare ho naha ya Afrika Borwa re tla buisana le bona mme re be re manolle taba ena le setsebi sa ditaba sa moruo ka o le leng re tla kena provinceng ya Free State mo re bona mea e matla le dipula di sile baahi ba Edinburgh le karolo tse ding tsa province ya Free State ba bala ditshenyehelo tsa boemo bo bakilweng ke le godimo bo bobe ka mora hore marulelo a matlo a bona a tle a fefolwe ke mea e matla re tla fumana ka kakaretso maemo a renang ka hare ho province ya Free State tsena le tse ding ho imatlafatse hanga morao ho ditaba tsa hora ya 12 ke lebile ho Thuli ke le bahle Dimakatso ke lebile ho ngwaneso ha se mohem mamedi o ikutlwetse he ha leske la o feta lenaneo la ditaba la imatlafatse me renka pina ya Sibahle Emlanje Aslan and Lanchin in my love. Aslan and Lanchin in my love. I was so galame, think to melum lie so. Aslan and Lanchin in my love. So tolan and Lanchin in my love. Aslan and Lanchin in my love. So galame, think to melum lie so. Aslan and Lanchin in my love. Oh chocolate, I want this nadi. Oh never nadi, oh stamelum tuntwela. I want andolo etu, all I'm so wana. Impilo ya mingi beluto pande. Aslan and Lanchin in my love. I was so galame, think to melum lie so. Aslan and Lanchin in my love. So tolan and Lanchin in my love. Aslan and Lanchin in my love. I was so galame, think to melum lie so. Aslan and Lanchin in my love. Oh, love, my band, you're
ntate Thori o mametse Tholwana Moletsane lenaneong la itlhabolle. Mona ditabeng tsa bana ka jeno ke kgola wa ipotsa hore na re tshwere difeng momamedi motle le wena motswadi mohlokomedi wa ngwana. Ka jeno mona ditabeng tsa bana re tla ka re shebe re hetle morao ho tloa ha selemo sena se ne se qala kgweding ya pele ho fihlela mona kotareng ya boraro ya selemo hore na matitjhere le batswadi ke dintho di fentsa bohlokwa tseo le lokelang hore le di hlokomele kgolong ya ngwana. Me re tlo buisana le Mepuleng Motshweneng, yena ke director mane ho Ntate Trust, me ke yena ya tla re hlaba malotsana ka tsona ditaba tsena. Me re ko hopotsa hanyane yana fela hona le mo rileng ra ka ra buisana le batswadi teng re banonya maikutlo ka yona taba ena. Me ba ile ba hlaisa maikutlo a bona ka tsela ena re ke re ba nke mona ko hopotsa hanyane yana fela momamedi motle pele re ba le moeti wa rona kwana. Nna wa ka qadile sekolong lemong sena empa ke bona diphetoho tse kgolo bokamoso o tseba o bina o tseba o bala 1 until 20 o tseba o binela nkosi Nkelele o tseba di-colors ke bona phetoho e kgolo haholo. Wa ka o fela o 3 years ne ha re thusa o shwe ka homework a ba ntse a mametse la ntse a bapa o kgona ho counta from 10 backwards to fihlela 1 o sa tseba o ngola 1 2 3 le ha ngola e sa hlaka fela wa bona ona le kello rena o ngola ke yona tswela pele re bona na ngata rata o sendela teacher wa hae di-video tsa ntho tsa di etsa le ra ba kgothala re tjhe ho bona le lana la ntho ke etsa botle bo bokalo rena le moeti wa rona o santsa le teng Mepuleng Motshweneng. Mepuleng dumela mme. Mepuleng dumela. Hello. Ha ke tsebe jwale ka re wa qoqa le motho ya qoqang le yena ka morao e re lokise re etse Mamedi ba batla ba le Lesedi FM ke Ntate Thori o mametse Tholwana Moletsane lenaneong la itlhabolle ha re itlhabolle. Mamedi re tshwarelehle ke kgola jale ditaba tsa di hlakile. Mepuleng Motshweneng dumela mme. Mepuli le kae? Mepuleng hona le bothata man hona le bothata e re ke lokise ke fete ka mana ka mabenkeleng mo mamedi motle re tla tswela pele hang fela ka mara mona. Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Wa ratwa Lesedi FM. Mamedi re hapehle o tlorinele matsometsing ha re tsebe hore na mohala ona e hlile o re fa bothata. Hello dumelang Mepuleng dumela. Dumela mme Tholwana. Dumela mme o phela hantle. O buela se ka tsela e makatsang ha go utlwe hantle. Khona mogotsi nna ntho tsa ka di lokile ka mona. Wa nkutlwa?
Hello. buela chat ene ke beile speaker jwale ke a ke tabola jwale dipikara tsa studio mona jwale khona mme puleng ya utlwa jwale na studio sa ka se setšha ha ona gore nka ba le bothata bofe kapa bofeng mogotsi jwale ke a utlwa jwale ke a lebohle mme puleng re amogele kwana ho Lesedi FM. ka leboa metholana le bamamedi ba Lesedi FM. Re a leboga mme puleng re ntse re bua le momamedi kwano re ile ra nonya le baitswadi maikutlo nakong e fetileng re sheba re heta morao mo selemo se qadileng teng ho fihlela hona jwale horna ebe hona le diphetoho tseo ba di bonang kgolong ya bana ba bona le mane mo ba leng teng di crèche na ebe mohlomong hona le phapang eo ba e bonang dikolong mane mo grade 1 mane na hona le phapang ka nete boholo ba bona bone bo kgotsofetse ka nete hore ehlile thuto ena eo bana ba ifumana mane ho ECD e ba tswela molemo haholo jwale ha re ke re shebe hore na ebe dikgato tsa bohlokwa tseo ka reng motswadi o tshwanetse a diele hloko hona le phoso mona mohaleng mona Momamedi Motle hona le batho ba babedi ba buang mona e re ke nke pina Momamedi Motle re tle re lokise bothata bona re inele matsometsing hle re inele matsometsing unathi wethembisile Mabidi ntshwarele Momamedi Motle e re ke ne ko bapalla pina ya unathi wethembisile wangithatha lana wangibeka lana umntwana umuntu yenhliziyo yami yashaya yathi ngiki akhoze simanga ngimthandile wangithatha lana
Mabdi e leshome le metso e mene metsotso pele hora ya leshome le metso mmedi mme Puleng e ka re ntho tsa ka le yena jwale di a kganya mme Puleng Motshweneng ke moeti wa rona mo Mamedi Motle re ke kopane le yena o santsa le teng mohaleng kwana mme Puli dumela ngwaneso. Dumela mme Thulana le kae? Ha monate le kae mme? Teng. Ha se mo he utlwa re hlakile monate jwang jwale ha o sana mathata jwang. Ha o sana mathata. Ke le bohle Mepuli ha re hetla morao re sheba ha selemo se qala ho fihlela kotareng ena ya boraro eo re kenang ho yona ya selemo. Batswadi ba bangata ba hlokomedi ba bana ba isitse bana ditsing tsena tsa rona tsa ECD. Jwale re ile ra banonya maikutlo nakong ya ho feta re utlwa rona ebe hona le phapang eo ba e bonang baneng ho isale ho tloa bana ba qadile na mme ba ile ba hlahisa maikutlo a bona ka nnete ka bongata hore phapang yona ya bonahala. Jwale ke dintlha difeng tsa bohlokwa tseo batswadi le matitjhere ba ka di hlokomelang ha ngwana a ntse a hola hore dintho di tsamaya hantle haholo ha o hetla morao sheba ho tloa selemo se qala ho fihlela ha jwale. Ya leboa Metholwana le ba mamedi ba Lesedi FM di sile di mmalwa dintlha tse batswadi ba ka di elellwang ha re shebile kotara ena ya boraro ha bana ba qadile hantle le selemo mme e kgolokgolo ya bana kotareng ena e ba e bontshang e tlameha e be le boitshepo. O tsebe jalo kotara ya pele le ya bobedi bana ba santsane ba tlwaela ba itlwaetsa maemo e ba iphumanang ba le ho ona mme kotareng ena ya boraro ba bontsha ho itshepa ba bontsha ho tseba mabitso a bona ka botlalo ba bontsha ho tseba dilemo tsa bona ba bua ba emise haholo bona bana ba di create ba bua mme ba ikelelletswe hore hona le dintho tse ngata tse ba di tsebang mme eo e bontsha e le kgolo ya kelello mme jwale ka re tseba kelello e bokeletsa dintho tse ngata mme ke mona moo ba tla iphumana ba bua ba sa qete mme batswadi ba bang ha ba sa elellwe ba ka ba fela pelo hore o bua haholo jwale empa e le yona tsela ya ho bontsha hore jwale ra hola mme e nngwe ya tsona e ba ena ya hore jwale le tlotlontse e a hola ba tseba mabitso a mangata ba tseba dintho tse ngata hobane jwale mane mo ba leng teng hona sebakeng sa ditsha tse ba leng ho tsona ba iphumana ba le ditikolohong tse ba bontshang dintho tse ngata ka tsela tse makatang e ka ba dibapadisa e ka ba dibuka e ka ba dipapadi tse ngata jwale tlontsi ehlile e ba e kgolo. Jwale ha re ke re shebe mohlomong bana ha ba se ba le mona sebakeng sena seo ba kopanang le bana ba bang haholo ebile re shebe bana ba dilemo tse 3 ho ya ho tse 5 mane jwalo ka o ile wa hlalosa re ke re shebe hore taba ya ho ithuta ho bapala le bana ba bang ho ithuta ho buisana le bana ba bang ho arolelana le bana ba bang ntho eno kaofela eno ba e bokeletsa ka tsela efeng ho fihlela mona mo ba leng teng. O tla fihlela ha batswadi ba lekola bana ba bona kotareng ba tla elellwa phetho e kgolo bana bane ba ne ba rata ho ipapa nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS ya Lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Lesedi FM ke molelo
Hey, re tshwarele Mepuli ya bese e re ra qoqotho o ka tswela pele ntlha ena ya bohlokwa e o neng o bua ka yona mme. Ke a leboha. Ke re ntlha e nngwe ena ya dikamano le yona e bontsha e se e bonahala haholo. O tla fumana ngwana ya neng a sa kgone ho arolelana a batla ho ipona a bapala a le mong dintho tsa hae a le mong ho ba le phethoho e kgolo a se a kgona jwalo ho batla ho arolelana a se a kgona le ho batla ho ba le metswalle a bua le ka metswalle ya hae o tla arola dintho tse ngata hore o bapala le bo mang o batla ho ya ho bo mang mme ena ke karolo e kgolo ya ho hola dikamanong mme batswadi hae mono ba elellwe taba eno bane ena ke kgolo e re batlang baneng bohle hore ba kgone ho ithuta ha ba le bang le ha ba le ka dihlophanyana tse nyane. Jale ha re ke re shebe hore mohlomong tshebedisano mmoho ya batswadi le matitjhere boemong ba bana ba bona bana ba dilemo tse kana tshebedisano ya matitjhere le batswadi ba bona e lokela ho ba ya mofuta ofeng dikamano tsa batitjhere le batswadi. Dikamano di tshwanela e be tse tiileng haholo metholwana hobane jwale mona re hodisa motho ebile e re mo lokisetsang ho ya ditsing tsa thuto ha dilemo di ntse di ya mme tshebedisano mmoho ya matitjhere le batswadi e bohlokwa haholo maemong ana ke mona mo ebileng re tshepang hore ka kotara le kotara matitjhere a tshwanela a nehelane ka tsela e bana ba sebetsang ka yona e bitswa di-progress report hore batswadi mmoho le bona matitjhere ba elellwe hore bana ba hola jwang kelellong ba hola jwang mmeleng ya bona ba hola jwang dikamanong ba hola jwang le ho ithuteng puo mme ha matitjhere a arolelana le batswadi kgolo ya bana ena e fa mahlakore a mabedi monyetla wa ho lekola le ho tsietsa ha bana ba le hae o tsietsa mosebetsi o etsahalang ka mane ka creche mo titjhere le yena tla bang antse a sebetsa mme ena e ba kopanelo e ntle haholo kgolong ya ngwana. Jale ke matshwao afeng ao motswadi kapa mohlokomedi wa ngwana a ka hlokomelang hore ngwana mohlomong o hloka tshehetso e ikgethang mohlomong ha sheba tsela eo kgolo ya hae tsamayang ka teng tsela eo a fumanang a ithuta dintho tse itseng ka yona o bona jwang hore ena ngwana e ka re o hloka tshehetso e ikgethang? E tla se bonahale ha motswadi a lebella le ho lekola ngwana hae mme dintho tsa pele tse motswadi a tla di elellwa o tla elellwa ha ngwana a sa bontshe boitshepo ena ke kgato e kgolo ka ho fetisisa bana ha ba qalella ho hola boitshepo ba ikemela o bona ka tsela eo ba itlhalosang ka teng mme ha ngwana a fela a sa bontshe boitshepo mme re tla bo bona jwang re tla bona ha mona re botsa ngwana dipotso hore ebe ho jwang sekolong sa hao metswalle ya hao ke bo mang o rata eng ka sekolo sa hao ebe ngwana o batla a sa hlakisi hantle dintho tse sileng a di ratang le ntho tse sileng a ka buang ka tsona ena e tshwanela e be ngongore e kgolo go motswadi wa ngwana gore go tla jwang ngwana ebe hana letho le a ka buang ka lona le mothabisang mme ha ke bua ka ho botsa ngwana dipotso le teng ha ke bue ho mo hatella o ka bua le ngwana ka tsela e kekeng ya mo hatella fela hore a ko nqoqele hore na ka jeno sekolong sa lona ho no ho le jwang o ithutile eng o no bapala le bo mang titjhere wa hao ke mang mme ka dipotsonyana tseo tse bobebe motswadi o tla kgona ho elellwa haeba ngwana eno wa hae o na le tsallo morao kapa ho na le mo a tshwanetseng a ngongorehe ho buisana le titjhere wa hae. E hlakile me re a leboha mme Puleng ka nnete me molaetsa fela wa hao nako ke se ramme
nako ke sera Mmepuli, nako ke sera ne re ka nna ra tswela pele ka taba tsena tsa bohlokwa. Jwale ha re ke re utlwa fela molaetsa o lakatsang hore mohlomong batswadi ba tla ba ile hloko dintlha ka nako nngwe motswadi o na le ngongore hore ngwana ya itseng kapa bana ba itseng ba ileng hore ke dithaka le ngwanaka ba se ba kgona ho etsa ntho tse pedi tse tharo eno wa ka e ka re o salla morao ho na le dingongoro tse jwalo ho batswadi ba bang o ka lakatsa ho reng ho bona? O inetile metholwana batswadi ba bang ba ba le ngongoreho mme re a tshwanela jwalo ka batswadi hobane re lebelletse tse kgolo empa ho elellwa hore ngwana hao o morao ke kgato ya pele ya ho tseba hore o ka thusa ngwana wa hao jwang ntle le ho mo beha ka tlasa kgatello mme ha o so elelletse hore ngwana wa hao o batla eka wa salla buisana le teacher ya hao ya ngwana wa hao hore e be le ka la mothusa jwang re ntse re hopola hore ha re thusa bana re se ka ba imetsa hobane le yona ena ya o bapisa nako ye nngwe e hatella ngwana o fumane hore kgolo ya bana ha e tle ka tsela tse tshwanang ba bang ba ithuta ka potlako ba bang ba nka nako empa eo ha e bolele hore bana bao ba ke ba kgona ho ithuta mme ntho nka ka e kgothaletsang batswadi hona jwale ke hore o dula o buisana le ngwana wa hao iphele nako ya ho bapala le yena o tsebe ho mo utlwisisa ka tsela e phethahetseng mme yeo e tla o fa lesedi le lekaneng ho se tswelle o bapisa ngwana wa hao hobane ho bapisa ho bolela hore e kaba o tlola dikgato tse ngwana hao a leng ho tsona mme re ntse re hopola hore dikgato tsa ho hola di tshwanetse di tsamaye ka moelelo hore step by step ha o ne re tlola Mepuleng motsoneng e re ko le bohle mme wa ka nako ya hao eo re fileng yona re tla boela re tena hape le wena ka nako e tlang re lebohile ka dikeletso tsena batswadi le bahlokomedi ba bana ke mosebetsi wa rona hore re ba thuse ho hodisa bana hobane ha se nto bonolo ke a leboha mme ke a leboha ho ba memedi kaofela le batswadi thank you Mepuleng thank you Mamedi Mmedi metsotso pele hora ya 12 hopola hore nyana ya 12 o tla tjena le moifo wa ditaba wa imatlafatse hanka moramono thuso motaung o teng le ena ka lenaneo la jwale ke nako mme o tla tsamaya le wena ho fihlela mane horeng ya boraro o tsamaya jwalo le Thabang Morobane ke ena mohlophisi ka lenaneo lena la jwale ke nako me lenaneo leno he le lona mo Mamedi Motle jwale ka lena fela o tla nne o be le monyetla wa hore o le mamele o be o le bohe ho marangrang a rona mane Facebook Lesedi FM o tla le boha mono he ho tloha maobane ka jeno hosane la bohlano moqebelo ho fihlela ka Sonta hona le mananeo a itseng a o tla nne wa shebelle marangrang mona ho Facebook ka la bohlano tla ba Sposh le Tau o tla ba le teng ho lenaneo la rona la jwale ke nako mme o tla tsamaya le wena monate mme o tla ba shebella o ba mamele ka moqebelo DJ Lovers moho le Veli Moloi mananeo ano he le ona mo Mamedi Motle o tla ba le monyetla wa hore o mamele o bo a shebelle ka Sontaha makgulong a matala o tla mamela o a shebelle ho tla ba monate ho monate man re batla ho le bontsha hore ditudio tsena tsa rona tse ntjha ha re bui fela le lona le di bohe le di bone hore na ke ditudio tse jwang di sebetsa jwang re sebetsa jwang rona di bohudi ka ra diphaposi tsa khaso thulana moletsane maletsa tse se jake dile Lovers re tla kopana le wena hape hosane horra ke a 12 ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse haholo Thuli tsamaya hantle o ile o phomola hobaneng ya ho tima o ikgathile ka jeno re tlo boela re tena hape le wena kwano seyalemoyeng nakong e tlang momamedi o fela go le jwalo dinano ke le ke nang la ditaba ke le imatlafatse le tla ho wena harampa ya motshiare empa pele nna le wena re kena ho tseo re di tlhopisitseng ka jeno ha re fetele ho mosi wa tshweu ho re balla ditaba tsa hora ya 12 ke le bula holo di makatso Mamedi dumela
Komishini ya dipatlisiso ya Madlanga e utlwile hore batho ba 149 ba bolauwe dinyeweng tse 77 tse amanang le dihlopha tsa tshebetso tsa sepolesa profenseng ya KwaZulu-Natal nakong ya dilemo tse 3. Sena se boletswe ke motlatsi wa molaodi wa diphuputso ho lekala le ikemetseng le fuputsang sepolesa IPD ka bokgutshwanyane Lynn John ya ntseng a fana ka bopaki ka dihlopha tse 3 tsa tshebetso tsa sepolesa profenseng ho kenyeletswa le sa ho tlatlapua ha makoloi ya tsamaisang tjhelete, dipolao tsa ditekesi ha mmoho le dihlopha tsa tshebetso tsa indasteri ya dithethefatsi. John ya ntseng a fana ka bopaki mabapi le maqulwana a dinokwane Durban ha mmoho le ditlaleho tsa kameho ya sepolesa o hlalositse diketsahalo tsa ho thunya e le dipolao tse seng molaong. And in some of our cases, in fact, there is cases that are before the DPP's office for decision where we can prove that the deceased did not shoot at the police. However, the police have indicated that the deceased has shot at them. But we can prove with the reconstruction of the scene, we've proven that the deceased had not shot at the police. Sepolesa se fuputsa lefu la mosadi ya dilemo tse 46 ya hlokahalletseng stationeng sa sepolesa sa Mozambique mafelong a fetileng a beke. Moelelo wa sepolesa Wesley Twiga o bolela hore mosadi eo ne a se ditlamong tsa sepolesa nakong eo a neng a hlokahala. Twiga o bolela hore mosadi eo o na isitswe stationeng seo ka mabaka a polokeho. According to reports, the deceased was brought to the police station for her safety following an altercation at her house. A female collapsed and was declared deceased by paramedics. She was not in police custody at the time of her death. A post-mortem will be conducted to determine the cause of death. Masipala wa Johannesburg o bolela hore o keke wa hira ka kotloloho basebetsi ba 385 ba nakwana ba pick it up. Sena se tla nakong ena eo basebetsi ba ntseng ba tswela pele ka boipilaetso ba bona bo amanang le tshebetso ya ho phutha matlakala ho phatlalla le masipala. Motlatsi wa Ramotse Loiso Masuku o bolela hore basebetsi bana ba hirilwe ke mofani wa ditshebeletso ya nang le tumello ya tshebetso. Masuku bolela hore ka lebaka la mathata le dithibelo tse fapaneng, masipala o keke wa hira basebetsi bana hore ebe basebetsi ba ka dinako tsohle. The casual workers employment relationship is indeed with the contracted service provider, and they've got their own contractual arrangements and obligations. At the current moment, the city, in all honesty, cannot simply just absorb these workers without taking into account the applicable processes of labor legislation. We have certain processes in terms of budgeting and the recruitment processes that the public sector follows. Mokgatlo wa naha o tadimaneng le bora mosebetsi o hlaisitse o se kgotsofale ha ona mabapi le ketelo tse sa reriswang tse tswang ke matona le batlatsi ba ona ha mmoho le bora dipolotiki dikgwebong ho ile ho phenyokolla le ho etsa ditlhatlhobo. Sena se tla ka mora ditlaleho tsa hore ba bang ba bora dipolotiki ba tshwere ba bang ba basebetsi ba hlokang ditokomane nakong ya matsholo ana a ho phenyokolla a etswang ka sepheo sa ho lekola tshebediso e mpe ya basebetsi. Motsamaisi wa naha wa mokgatlo ona ya Khoswart o bolela hore bahlahlobi ba ditaba tsa basebetsi le bahlanka ba tsa bofalli ke bona fela ba na le tokelo ya ho ka kena dikgwebong ho lekola hore bo ramosebetsi ba ikamahanya le molao wa basebetsi wa bafalli. Politicians never have the right to enter the private premises of a business owner. It is only the right of duly appointed legal inspectors or labour inspectors, and if they need assistance, the South African Police Force to enter those premises under certain circumstances. The oversight role of politicians never extends to entering the premises of an employer. That role is to ensure that the Labour departments run correctly, the Department of Home Affairs run correctly, inspectors do their job correctly. It is not to actually do the inspections or to participate in the inspections at all.
momamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya 12 ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya pele ke kgutlela wena di makatso ha mo le moifo Asemohe ngwana mme ke kopana le wena monate mokalo le nana o ke tshwana ke nako re wena ka wena o ikemele o iketsetse empa mona re bua go loka phano ya ditshebeletso re kena masipaleng re tshwere UIF re tshwere road accident fund re bua hape ka hore ha o batla mosebetsi wa ntetsetsa o be moyenga o ipapatse wena ka wena o ithekise wena ka wena ntho nngwe e kgolo hape e re tshwereng o dula ntse o mametse ha ke batla o bolella yona ha ile ka sonta re a tšhintšha magulong a matala mo re tsamang le moruti lefu maine modimo a o etsang